Kani kiti-kiti darshan Meghalaya ibtiang sobai pi baro syakatuk kubor mentaka janmiet. Shwaban pash ki kubor kebibnya ipech maya kimat pekongsan. Syak pejat Dusmon ke Jakasa Vice Chancellor jong ke skul ba NEHU. Yes no ketilang kinong puli wat benya ya ke jegi ki persyak baklembu por jong ke NEHU su. Penting kenal sembut Menteri Rangba Kejelau ubah siang palang dhar ya ke jepen krek keseng NPP nak bentar ke election jong ke KHASI bat JHADC. Bat pen krek keseng HSPDP nak bentar ke election MDC kebanwan hari lom KHASI bat Jaintia. Ki kubor ki bebnia. Jakasa jong Vice Chancellor ke Skul Ba NEHU Profesor Prabha Shankar Shukla kelasya le Dusmon hakiri runar hakasenya ski uble. USP kenong ba udara Ashwa Ghosh ula pentip baka kali jong VC ka jengkang yet jong ka kamera shet baki tiar gitar ki bedon hapo jong ka kamera ki la julor hakani ka jengsha le Dusmon. Ki CCTV camera bat upus boarding electric ru ki la julor hakani ka jengja. Ula pentip ru ba UVC shim ladon hakapor bekilapoi syaka jakasa ke jong u. USP ula pentip syusyu ru bekila ada pen register mukot rumah ke bede bak kini ke jengja bak lapha iki pulit pen paharaya kini ke jakasa ke jong VC. Kinong puli wat benya alani ki research scholar jong skul ba NEHU hnin kesengi kila pelong ke jeng ki persya jong ki da ka basdang banya nado nak jaka puli science jong ke skul ba NEHU syaka jaka sa ke jong VC kum ke jekershan ke jeng ki bak lembo por jong ke NEHU su kini ki research scholar kila isno ktilang ha kini ban geng persya iki jeng le bom hok bat ke jeng yai sniu arsya jong ki kam ki jambaro ki belanang penhiar arsut ya ke skul ba NEHU. Kini kisamla puli ru kla kershan ke jeng dawa jong kan husu bo VC ude banhiar shukino. Also the resignation of our Vice Chancellor, we are supporting them in this in their demand. We wherever we are as brothers, we will all support the NEHU, even with the NEHU time members also, that they have also shown the support to them. So we thank them that they are always behind us to guide us in every situation, in every difficulties that we are together. Sembut Menteri Rangba Kejelau ubederu undang yalam jong keseng NPP uba asnya belang dhar ulaong ba keseng NPP kalong keblakloy hakanu kanu keporu nak bentah ka election KHADC ba JHADC ki bansalong shen ulaong ba keseng kaladat pinkrep ha nak bentah ka ni election da ka bethe peja ya ka jengma nak keseng VPP ki election ulaong ba man la ki seng san himasima kilong ki jengma ki bakraw Ulaong ru, baman laki sien jam jong keseng. La rai hadian beladat ban shim jeng ken tek patek iki rukom pen kre jong ki weipat ki seng san pertai. Not very ready. I don't think that's. No, I won't say VP is a big challenge. I mean, every party will fight. We'll see. Let the time come. We will fight hard. Especially for our party. We will fight very hard. But as of today, can't predict so who and who because let us see fast. Kaseng HSPDP kalasang pen krek pen krum nak bentar ke election MDC ke bansawan KHASI bat Jaintia Hills District. Presiden keseng uba KP Pangyang ulaong ba UCO jong keseng ulada ban petha ki snat terekam ban IT ki kerteng jong ki kertong. Hakabay bagi election JHADC, kaseng kala kubur bakam don benta AA Hinre, ki don kumbahan riu tili ki constituency ki bakaseng ka kam don jengeday, bat kala ru ban ya aireng hakan election. Jaintia Hills minta kiran hadu ki belum organize don san don riu tili ki constituency marba itu people ka Jaintia Hills labor shikatu ngi kam yoshu ban access ka party lagi hakani ka snam guladat so when ban itu party ka lagi ban room ya ka recession hapo Jaintia Hills haru ka kubor shaki babun ko susi jong ka KHADC at kumju jong ka Jaintia Hills atau District Council
ba kidu kita don ke jingtu ban wan mani election de itu kita don lupa organization hak khususi kini yang baca ki bring free rule nanti ba lawan wan syara central election committee. Kinunya taksi ki baju kamai manla kaski na mot pran civil IGP bat pulo dangshen gila syak mana ba kim dai ban penyeng ya ki kali ki jongki mot pran na kadaw jong ka jingdeng kali. Habai kram gila pathai khubor ba pensuk yuroi ubadeu general secretary jong ka senjuk kinunya taksi sor bat kapsor ula batai ba ars ne menshwa lajit ikani ka jaka mot pran kum ka jaka yang taksi. Henry laweng nok kensan ya kani Kablak tak shibun ia ke kamai ke kaji ke jongki. Kini ke sengkala kerpat ru i bor bedikmi ban ai biang ia ke jaka yang jongki taksi hamat pran. Akhbar senam mentang layu lai tuli kadang itu penir sekar tuli nomor lebih baik ya artuli apa yang kapan blok ini mereka kan mesti sistem apa mai kuwen ini ke stan bagi wen kumni tak kan ini di perajang ini kemain ini sangat itu epi kali kita berkap mengi pasca accessible IGP KHASI itu sepuluh baik itu di bibi kali kita lain di kami sistem accessible balik ini nggak boleh bah belum ini tinggi bu kena ini kali kenapa besok di bah Justice Sanjeev Khanna meta kasi ulabam smai kum Chief Justice lani unong bishar ubah clear do ubah san puwe jong kari India. Ka Presiden kari ke Drupadi Murmu kalapen bam smai Justice Khanna ha ka program kablalong ha Rashtrapati Bhavan. Justice Sanjeev Khanna ula shimti ka kam na Justice DY Chandrachud ubala no kam hinin kasngi. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula ai kublai kerpang ya Justice Sanjeev Khanna. Belabam semai kumu Chief Justice ke yang bishar ke bakli do jangkari India. Ka jing bishar halor ka jing sha le bijat pat jing sha peniap jangkawai ke doktor ha RG Kar Medical College and Hospital ha posor Kolkata kelas dang ha ka yang bishar ke bakerpang nadu mentah kesni. Ka Central Bureau of Investigation kaladapan IT ke kot jing mudui lani ka charge sheet Maladap pan pediang ru yaka dak yang bishar. Ubasha kenok don keti ha kani ke kam ude usan jerai ubala sha kem dangshen. Ha ke juk kapor ke tanat CBI kala kem ru ya principal barim jong ke college Usanjib Ghosh badu officer in charge jong ke Tala police station u Abhijit Mondal. Ha ke jing ja ke be day bat ki kam bamsap ha kani ke jaka pule doktor. Ka East KHASI Hills kalalong kanong job ka pabon tam ha kathup jongki kinthai bet shinrang ha kalumpong state karate championship 2008 pusau ka balaipo ka East and West KHASI Hills kalawan baar ha kathup jongki shinrang kat ba karibhoy kalawan baar ha kathup jongki kinthai kani kalumpong balai singi linter lapanya da ka all Meghalaya Karate Do Association ringkat ka jing snok katilang bat ka tanat Directorate of Sports and Youth Affairs ha JN Indoor Stadium ka Bahapulo. Mentah usnem, lasaki ke jengwan yeshim mentah jongki saus pa san pun riu mut kinong yelek kai karti ki bawan haga kerdan bhajrong kensa syajit nak jela ban let ni kmach ki lumpung yelek kai jong kari bat kumju ru nak bentar ka Meghalaya Games ka ban Selongshen. Hakilum bat ki them bajrngam jong ka jela Meghalaya. Uba rojinyar longsyang ubriu uba iet thon ya kajing itanat kami mariang jong kani kari ba iet ke jong u bat ula rai kot ru ban wan ra ya ki jing kala ula shim ke jing ketli haladi ban pen khu ya ke snong ka thau ke jong u bat ke ka balas dang tangkum ke jing persang ke berit shen kala kala long ke jing trei ke barat ba Nadu Jakarta ke barang khat saus nam uba rojinian longsyang ubadai unong sang snong jang snong pen ursla ula IT lut yaladi ban kentiu ya jing khu jing suba bar ban penne pen sai ka mariang hapo ka snong ka thau jang u bar kumju ru ha ki jaka ki ba mar kham da ka bayo man sim na ka jing trang ban yo ya ka jala Meghalaya ka ba kham khun ula trei khlam chok that ban pen ki wei pan da ka ba pen nuksa chapang ka snong maulunong Kasnong ka bukhut tam hapo dauba Asia kum kanong muna nakabenta ka jing penne pensa ya ka me mariang ya kani ka kam na do barang khna dang khat saus nem ngala tre kani ka kam ngala li khar ngala li wat keleng ngala thit se kisnong vibreo keleng
bat ke upor ngaji hikayat tadi ki bro na do nang khat saus nem don ki bar ki ben don ki basno tenat abang hikayat ki te nang ta ngala sedang ro ban seng ini kedukan sethe sethan wardau ki apa pendusla kan pendusla sport sto itu sinong ngabo kedukan ki bari yang pelang pelum ngala wat keleng-keleng sodong Haus nam anajar arpo uba rojinian ulanang peniar ya kajing tre jong u de kabaseng ya ka waste management business ham hak shnong saiden ribhoi district kajing tumu hang ni kalong ban lum mi kinyut kinyer man pen wandur biang ya ki ban pen kelas bo ya ka kumta lala ru ban ai kam ai jam sha kumpas san pongun kinong shong shnong nalo kajing kentiu ya ki kam pen ne mariang kani ka jingthmu ka ai kam ai jam ru ikibriu hakaba ka ai ikilat trai kam trai jam ki bakit jingmun hakaba ya dei bat ki ru kompanya ya kinyut kinyer te hadin pan usnam archar khatnai arthom to lawan to lokdau te namar ba pi kemi khun chunga ki sa sine ti ong play no sine te menta ngala play sine kala don south nam mensuwa kala don tang ba hang ne de don tang sang south nam menta kajing rai kun kajing presitom ba jinglam nanti jong uba rojinian kala ai min siem he ki hajar ngot ki brio ka jilla Meghalaya bat ki jing trang jong u ban yo e ka jilla ka ba kham khoi bat kham jirngam ka yai beteng ban kta ka leng geleng dakini ki jing trei jong u rojinian layaram ban penwando re ka jilla Meghalaya bakan long ka wei na ki jilla ki ba khoi tam hapori India ka bolong ru kumba bodang na ka banta ban sumar sukher ka mariang da ka ba penne ru ha ka jo ka por ka khana pateng jong ka maulen bang video report DD News Meghalaya Mentapan nge pe ke jing long jaman ke subinang hanom ba shalong ke jing kriat ke long khat 8 degree celsius ke jing shit ke long 8.9 degree celsius ke jing singam ka haw ke long san pukandai na ka shispa ak por min step ban re punyo na ka shispa ak por janmet Kasun benang kan rang haki babun ki jaka bat kalaru bandon ke jingdum o kendo ko ba malumala haki kat tu kan ki jaka. Shraban poi shu buku jong tu kubon pe biang sesin ki akimat pakongsan. Syak penjat Dusmon ke jakasa jong Vice Chancellor jong ke skul ba NEHU. Yes nok ketilang kinong puli wat penya ia ke jengeki persyak baklembuk por jong ke NEHU su. Penting kena usembut Menteri Rangbak ke jela usbak seniau balang dahar ia ke jemput krek keseng NPP nak bentar ke election jong ke KHADC bat JHADC. Bat pen krek keseng HSPDP nak bentar ke election MDC ke menwan hari lom KHASI bat jain dia. Dia perlok tu la pois buku jong tu kubor jengi mata ke janmet hadu bendi syambang bat pilih syai ke sini kublai pi paro